Ngiyabingelela Buthabanga egameni lomfelo wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Bonga Moya Oyingcwele ukuthi usigcinile kulolu suku lanamhlanje. Vuka Buthabanga, inhliziyo yami ibuhlungu iyopha. Ibuhlungu ngendlela lemangalisako. Ivuka nalomunye umbono Buthabanga, lo mbono ngaba nawo makucala umnyaka. Uphindze wabuya namhlanje. Uthi makucala umnyaka ngabuta Moya Oyingcwele ukuthi kungani sifa kabuhlungu kangaka, kungani konke lobuhlungu behlela thina, kungani sibona abantu bethu babulawa, kungani nemadoda Sathane konke lokumendleleni yakho uyabulala, kungani Moya Oyingcwele usivumela. Vumela konke lobuhlungu behlele kuthina. Wathi Moya Oyingcwele, nina nilwa nodwa kunokuthi nilwe naSathane. Nina nibonana amabala, niyagcekana, emabandleni akusakhonzwa, senabona amaphutha, nithi niyakholwa kodwa nikholwa, nithi niyangethemba kodwa ningithembi, nihluleke kungisaba, nina ningisabi bafundisi lengababita ukuthi bahole emabandla. Abasaholi mabandla ngendlela lekungiyo, kunokuthi ashumayele ebandleni ukuthi ngiJesu Kristu lophilako. Bakhuluma ngokuwa kwalabanye bafundisi, bendinihlekisa ngalomunye umfundisi azamlingisele ekuweni kwakhe. Wathi nina nilwa nodwa kunokuthi nilwe naSathane. Lekhathi nilwa nodwa kulapho Sathane athola amandla khona okuthi anuwise. Sathane uhlele kukhulu ngani, uhlele lokubi Sathane lokunengi ngani. Nisayofa kufe abantwana benu, nirejwe ngize kurejwe ngisho abantwana benu. Ngathi Moya Oyingcwele singenta njani Moya Oyingcwele ukuthi singalwi sodwa. Wathi khulekani nibambisane, nisebenzise lamandla lenganinika ona, ningasincoba sitha. Kodwa manisachubeka ngalendlela eniqhubeka ngayo, kukhulu Sathane lakuhlelele nina. Lokhu sengibona Buthabanga khamba tinyanga, ngiyabona ukuthi kule tinyanga leti Buthabanga bangaki abantu labafile, bangaki abantu lababulawe ngesihlungu, bangaki bantwana labarejiwe babulawa, bangaki kungakanani lobuhlungu lesi sibivile nje kusukela January kuze kufike lenyanga. Lokhu kulamalanga Buthabanga inhliziyo yami babuhlungu mase ngibona ukuthi naku lo bekushiwo nguMoya Oyingcwele naku sekuyenteka. Inhliziyo yami yakhathazeka Buthabanga, ngabuyela ngathi Nkosi siside Moya Oyingcwele sindlule lana. Lokhu abuye namhlanje ekuseni Buthabanga ngathi kuncane lokhu sokubonile, lokhu kukhathatako wena kuncane kunalokutako. Nina nilwa nodwa, nikhohle kulwa nesitha. Wathi namhlanje bomake ba-enjoy impilo, bantu ba-enjoy impilo, wayiSathane enjoy impilo yebantwana babo. Asesikhohlweni kancane ngokwefe, sesingenene emkhulekweni, sesibuyisane naJesu, sesihlale kuMoya Oyingcwele, sikhuleke sikhale. Bantwana bethu mabaphuma baye etikolweni bagadzwa nguMoya Oyingcwele, sithembe Moya Oyingcwele. Ngoba ungamkhapha umntwana umlanze kodwa Moya Oyingcwele makangekho sitha singakhona kuthatha amandla. Kodwa sesithembe Moya Oyingcwele ukuthi Nkosi noma abantu bethu bangekho embukwethu sithembe wena Nkosi, sithembe wena Moya Oyingcwele. Sibambisane ukuthi umntwana wakho umntwana, umntwana wami umntwana wakho. Sithi masikhuleka sikhave bonke abantwana. Abanamandla abantwana, abanawo amandla okutilwela. Uma thina siboma kwabo sibobaba wabo siyohluleka kubambisana, sikhulekise abantwana bethu, sikhulekise kwanathi, Sathane uyochubeka ngalendlela. Siyahluleka nje kuhlangane etindzaweni kusho umkhuleko, kuhlangane nje kuthi Nkosi sitokhala, sikhalela thina, sikhalela live lethu Moya Oyingcwele.
sibe inhliziyo yinye, sibe inyama yinye, sibe moya munye. Sikhuleke kumoya oyingcwele, sikhuleke kuNkulunkulu, sikhaleni uNkulunkulu. Ngoba namhlanje lokubona ekutheni kusasa ngingafika kuwe. Ngoba lo munye uthi makayibona le nto isekutheni arelax athi hayi kimi ayikafiki. Kanti naye loya beangakafisi ukuthi ifike kuye. Kude lofisako futhi kuthi lokhu kwenteke kuye. Kodwa masingathwalisana sikhuleke kumoya oyingcwele, sikutshele nje ukuthi namhlanje sonke nje asekuziliwe yena emhlabeni, sizilelwe bantwana bethu sonke bomake, siyeni uNkulunkulu sikithobe, sithwale enhloko, sigcoke ngokuhlonipheka, sika phambi kwaNkulunkulu siyokhala. Kube nje langa ukuthi siyakhala namhlanje. Ngoba thina batali singakabalweli bantwa bethu, singakabaceleli kumoya oyingcwele, sithi siyochubeka sibagwinye, sigwinye nathi. Ngoba Sathane bathi ubhodlisa okongwenyama ufuna ngabagwinya. Thina namhlanje sikwadi kubeka namabala. Uyambona loya, siyakhohlwa, silahleke emkhulekweni. Kanti le khathi thina silahleka Sathane uyahlela. Kodwa namhlanje moya oyingcwele uthi ngintshele ukuthi uma ningakhuleki Sathane uyoninqoba. Uma ningakhuleki, uma ningatithobi nimsabe simakade, Sathane uyoba nemandla okusinqoba. Kodwa namhlanje uma singasebenzisa lamandla lesawanikwa ngumoya oyingcwele, singakhona ukuthi lesitha sisinqobe, singakhona ukuthi Sathane simnqobe. Sikhohle ukuthi ukhohle uma uya phambi kwaNkulunkulu, umkhohle ukuthi loyo unemaphutha lanjani. Sikhohlane lenzabatho okubekana amabala. Kodwa sithi Nkosi namhlanje simunye phambi kwakho. Sokhala Nkosi, sikhalela abantwana bethu, sikhalela abantu labasha, sikhalela abomama wethu, bobaba wethu. Ayaphuma baye emsebenzini asathi ukuthi bayabuya, noma uba sithi sihlelile konke lesikuthole endleleni. Kodwa namhlanje asesiphakameni, asesimkhondeni ngeliqiniso, asesimendeleni iqiniso kube kanye emhlabeni. Asekuthi bafundisi bayekele lokulwa bodwa, bayekele lokubonana emaphutha bodwa. Kodwa uma ungumfundisi weqiniso, uma ubona lo munye umfundisi uyeNkulunkulu ukhala uthi Nkosi nayi ingceke yakhe yalahleka endleleni, ibuyise moya oyingcwele. Ngoba Sathane uyakhona ukuthumba ingqondo tethu. Sathane uyakhona ukuthumba umuntu, amkhiphe umuntu atshele ukuthi usakhona uNkulunkulu kanti sekakhona indlela tobumnyama. Baningi labakholwako batshela ukuthi bakholwa ngokweqiniso kanti Sathane sekabathumbele ebumnyameni. Kodwa wena lobonako kunokuthi ubeke emabala, khulekisa lo lokubonako uze kungabi nemandla. Socela kumoya oyingcwele, socela uNkulunkulu ukuthi asisite kakhulu, sibe moya omunye, sibe moya munye, sibe inhliziyo yonye, singambuki lo munye awe ekholweni. Sekuke khona nje ukuthi naba abafundisi bahlangene ndzawonye bathi buyani silweni letimbi tasemhlabeni. Next bafundisi abafuni ukuhlangana babe bonke endzaweni leyi-1. Oba loyo naloyo ufuna ukuphakanyiswa ngendlela yakhe. Akhohle ukuthi lo msebenzi la wendako umsebenzi waNkulunkulu, usebenzela moya oyingcwele. Kodwa uma singatehlisa nje phambi kwamoya oyingcwele, ungambuki ukuthi lo mfundisi loyo njani, umkhulekele. Ungambuki lo mzalwane ukuthi wenda njani, mkhulekele, umbuyise ngemkhuleko. Thina sithandzani siwisana sodwana, kodwa sikhulekisane. Sikhumbule ukuthi kunesitha lesilwa naso. Lo munye umzalwane uyanivukela nje,
Kodwa uma nikholwa niyathi ukuthi sekuvukela umoya, Sathane kukhona umoya la sawuvusile kulo mzalwane, kodwa simkhulekiseni lo mzalwane ukuze abuye endleleni kaNkulunkulu. Asesithwalisaneni namhlanje, silwe nanali lilahle leliphehlwa nguSathane lokuthi afune kusibulala ngobuhlungu, siphile kabuhlungu emhlabeni. Sesiphila kabuhlungu, sesiphila ngokwesaba, siphila kabuhlungu bazalwane. Kodwa namhlanje asimbiteni lo mdala wensuku, asimbiteni Jehova lophilako. Sithi Moya Oyingcwele yima nathi Nkosi, silwe nanabo bomnyama, siphe ikhali likamoya, sembathisa amandla njengengubo ukuze singahlulwa sitha. Buyisa abazalwane beliqiniso Moya Oyingcwele, buyisa nalabo labathunjiwe kulahlekweni kwabo. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, lengisho ukuthi asikhulekeni bazalwane, akukhulekwe bazalwane, akukhulekwe. Uma wena uthi awuye ebandleni, wena ufuna ukukhonza ngoba bazalwane banje, wena yenda kangcono. Angithi wena uyawabona amaphutha ebazalwane, wena yenda kangcono ukuthi ubakhiphe kulobo mnyama. Ngoba ngente kuphiwe amandla, uphiwe amandla ukuthi ukhone kubabona amabawa. Kodwa uthula ungabaphakamisi, ubahlebe. Namhlanje kunemuntu lothi mina nginokuthi ngiye esontweni lemasindiswa ngamane ngihlale masindiswa nenhlitiyo letimpi. Kodwa uma ukamoya uyathi ukuthi sitha sisebenta ngemuntu, sitha sisebentisa umuntu. Namhlanje ungakwati lokho uma Moya Oyingcwele kuwe, uyokwati ukuthi lo muntu sekasebenziswa ngumoya oyingcwele. Nkosi nangu uyalahleka sibanibani. Kodwa lesikwatiko thina sicinzetela nathina sodwa. Kodwa namhlanje asesisukumeni, loyo nalo yasukume, atehlise phambi kwaNkulunkulu bese asukuma ngomkhuleko. Simbatheni amandla kaNkulunkulu, siphatheni ikhali likamoya, sesilwe nanangisathane. Sikhathi setindzaba, sikhathi sokubukelana phasi, sikhathi sokubekana amabala siphelile. Nasi sitha sibhukile. Uma siyohluleka kuncoba lo muzi, sihluleka kuncoba lo moya lo, Sathane uyokhona Sathane kusicetha. Kodwa ngegama likaJesu nangokukholwa uNkulunkulu, ngathi wonke lo vako le message ingangena kuye, abuyisane namoya oyingcwele, alungise lapho onekhona, bese sithwala ikhali likamoya siyalwa bazalwane. Egameni lomfelo wethu Jesu Kristu waseNazaretha, amen.